Briju, ferħ u kuntentizza. Dan u aktar emozzjonijiet f'sala waħda, kollha maħluqa minn diversi volontira ta' Dr. Clown. Fuq wiċċ kull resident tad-Dar tal-Providenza, wieħed seta' jinnota t-tiċrita fuq wiċċhom u li ma taqta' xejn. Net News kellem ma' Dr. Pitu li flimkien ma' Pitu u diversi volontira oħra kienu preżenti biex iferħu lir-residenti. Għal dawk il-ftit momenti bil-naqra maġija tagħna, bil-kant, bil-card tricks, b'xi magics, noħorġuhom ftit minn dik id-dinja tal-mard biex imbagħad meta jerġgħu forsi jmorru lura ikunu iktar b'saħħithom. Id-direttur tal-għaqda Dr. Clown, Maurice Leipen, spjega l-ħidma ta' Dr. Clown f'Malta. Our volunteers go to Mater Dei Hospital and Gozo General Hospital to visit the sick children, only the children. In essence, to take away the stress, make them forget the pain. Sometimes it's boring in hospital, sometimes they're there for months, so we go in and for a quarter of an hour give them a very nice experience, make them forget that they're in hospital. In essence, that's what we do. Minnaħa l-oħra, id-direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef apprezza l-ġest ta' Dr. Clown li b'enerġija sħiħa ferħet lil dawn il-residenti. Illum Dr. Clown għażlu d-Dar tal-Providenza biex jagħmlu team building activity dolodu għal grupp tagħhom stess u għaliex le waqt li kienu hawnhekk ukoll jagħtu spettaklu lil residenti li jgħixu f'din id-dar u għalhekk bħalma kulħadd jifraħ meta jara clown, meta jara buffu, aħna wkoll hawnhekk flimkien ma' residenti qed nifirħu b'din l-attività li qed jorganizzaw hawnhekk. Kristin Mamo għal Net News.